Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا ودبر عباده على ما تقضيه حكمته وكان بهم لطيفا خبيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وكان على كل شيء قديرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بين يديه الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Sasanglitan iwan pupujihan tunggal pamahasud si mahatinggi Allah Ta'ala sa kansang-kansang sa taud-taud sa ibu-ibu pagsukul pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi hilang pa kita nyo waktu supaya in kita nyo yabot pa waktu ini. Palanggungan agama Islam in manusia way pagdoarwa po asing kabuhi niya din di hadunya in dagpakan niya akhirat. Aun ding hamanga manusia siksa sila sa singkakahinang nila din di hadunya. Aun ding hamanga manusia siksa sila sa parakala wala nila kaya tunay ang kabuhi nila. Dahil nga sa wabiyat to intapik atawakan maudo na to hawak to ini amun na intapik mahangin ng bisarahikan niya amun tapik mahangin nagbatbat kanya amun tapik titiyo makaingat kanya amun tapik ti mataallok akabuhi si manusia sambil ti mataallok bang sa dagpakan sing kamatay amun na inkahalkaan sing faraid in faraid amunini in ilmu amun kaingatan tabangin hambuk tao nawapat niyatay pag-uskiyawinin arta niya bangisyo imma patut makakawa iwang pila yung kapatut niya makawa arta yaon kita anyuin sila mga dayahan kita anyuin sila mga taga-arta dahil hindi hadun niya narilista sin arta nila sambilin sila mawapat listahunin arta nila asupaya hikatunay inhak pahak asupaya hikatunay inhak sinambuk yaon asupaya siya di masiksa dungukan nyo in hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yadkhulul fuqara'ul jannata qabla al-aghniyai bi 500 am longsin alaihi salatu wassalam aadlaw mahuli sumud imanga miskin hawala panakasud imanga sila dayahan bi 500 am in antara atawakan lungay sin pagsud sin miskin iwan dayahan 500 tahun
Sabab simpag halulay sin arta nila, sabab simpang asubuah tungod sin arta nila. Amun arta piaglugtuan mo hakahawa sin kabuhi mo. Amun arta di na kau magkaon hali, sakali dumahi pa kayo pakasiksaan. Sawab sinway kaya tunay ipamarayaw, sawab aun kau kiyawin, way mo kaya tunay inhak niya. Amun niya un na kau hakumul sa masi-masira kau diratungan siksa, sawab way mo kaya tunay inhak nila. Palanggungan agama Islam, in ilmu faraid, mahal nga siya kabuhi si manusia, sambil tiranan ikalagpas si manusia asik sa akumul, sambil tiranan mahinangdan sinta udayahan ikasud pasul nga bang natunay pa amo. Amo yan inhal nga sin faraid, akabuhi si manusia, sambil nasabot halong Quran, amon mga ayat manunjuk ipa faraid, sambil ka hadis-hadisan sin alaihi salatu wassalam, amon mga manunjuk ipa faraid, long sin alaihi salatu wassalam, long sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Hurairah, ta'allamul faraida wa 'allimuha fa innahu nisful ilm wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Tiawag sin Rasul sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah karidan siya sin Allah Ta'ala, ampas ya iyan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul faraida, pangadji kamu sin faraid. Puas kita nyo dia aksi Rasul sallallahu alaihi wasallam, papangadji papahati sim faraid, ampanya nisab kita nyo iyan wa 'allimuha, puas nyo humati, puas nyo mangadji, 'allimuha, pangihinduan nyo in faraid. Palanggungan agama Islam, kita anyo marayaw bandungdung inyo, pag-ubos kita nyo dia aksi Rasul sallallahu alaihi wasallam papangadjiun, ibang papahindoon sim faraid, ampanya siabot ing kalabyahan ing kahalgaan sim faraid, long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innahu nisful ilm, sawab long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in faraid, tunga siya sin ilmu. Pag-ubos ang paimian in Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yunsa, iwan ilmu yan faraid lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pagkalupahan, iwanin ilmu yan lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam magkalawa, hadalam simbiat na inhalga niya magkalawa pagkalupahan siya sin manusia, sambil siya tiawag sin kaulamaan ilmu saa, hawis kay niya malawa, iwan hawis kay niya hatiyon, long sin kaulamaan imurad sin pagyano na hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yunsa annahu yufkadu min majalit tatbiqil ilmi fayansarifu an-nasu an ta'allumihi wa ta'limihi. Long sin kaulamaan imurad sin pagyanon pahahadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yunsa, amuna long sin kaulama ani malawa im paghindo sim faraida ka madrasahan, malawa im paghindo sim faraida ka madrasahan, iwan hatampat sim mga paghihinduan, fayansarifun nasu an ta'allumihi wa ta'limihi, dahil hindi ibang malawa na im faraid, way na mangadji kanya, way na himindo kanya. Wallahi summa wallahi, in hadisin alaihi salatu wassalam pagyanon niya, wa huwa yunsa, iwan in ilmu yan kalupahan, agun jimajatu hazaman natu biyaon. Mahang nakaw makalawag nagihindo kaniya, mahang nakaw makalawag nagihindo sim faraid, mahang nakaw makakita nagihinang itimatakbit kaniya, bangaw nambok ta umapatay kyawinin arta niya, mas piyon ta pa impa barangay, mas piyon ta pa impa abugaw, mas piyon ta pa impa mayol, amusayni in pagkaluhan sim manusia, amusayni in pagiluhalaan sim mahadjana, in kawayan sin hambukan niya imataod bahagi, in kawayan sin bukan niya in katan bahagi sim para halbeitaan na kita sin Allah Ta'ala, bang biadi in pagbahagi sin arta yaun. Sawab kalupahan na nato in faraid, sawab way na makaingat sin faraid, sawab way na makahindo sin faraid. Amusayni in pagyanon sin alaihi salatu wassalam, haka hinapusan hadis niya, wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati, amusayni lang sin alaihi salatu wassalam, in panagnaan malawa, panagnaan maig, panagnaan kalupahan na ummat ko, amuna in faraid. Palanggungan agam Islam,
in ilmu faraid bukong kita saugat maingat magbahasa Arab at kaingatan tayo ini. Bukon sa sumagawa suway resab kita maingat ha mga umbol, maingat resab kita ha mga plus, minus, negative. Bima'na niya suway resab kita taga ilmu pagyanon, ilmu mat habasa hanggalis. Akan nakalagi hantaray sa impang school ibang pangadji supaya ikatunay inhak pahak si manusya ibang ikatunay impyandakan sin Allah Ta'ala. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa atba'ihi amma ba'd. Palanggungan agama Islam murah-murahan impatumtum ini mahinangdan katu supaya ingka mataurang katu maya mangadji sin ilmu faraid iwan mahinangdan katu amun ika ukab katu sim pagpangadji tungod sim faraid. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma man arada lana bisu'in farudda kaidahu fi nahri. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma dammir a'da'ad din wa a'da'aka ya rabbal alamin. Allahumma dammir a'da'ad din wa a'da'aka ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din. Allahumma inna nas'aluka barakatan fil umri. Allahumma inna nas'aluka sihatan fil jasadi. Allahumma inna nas'aluka sihatan fil rizqi. Allahumma inna nas'aluka taubatan qabla al-mauti. Allahumma inna nas'aluka syahadatan 'indal mauti wa magfiratan ba'dal mauti wa afwan 'indal hisabi ya rabbal alamin. Allahumma shfi mardana warham mautana. Allahumma shfi mardana warham mautana wa ballighna fima yurdika amalana wakhtim bis salihati a'malana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamana lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir dhunubana ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Allahumma ighfir dhunubana ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Allahumma ighfir dhunubana ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Allahumma ighfir lana dhunubana kullaha dikkaha wa jullaha awwalaha wa akhiraha wa alaniyataha wa sirraha. Allahumma ighfir lana dhunubana kullaha wa dikkaha jullaha wa awwalaha wa akhiraha wa alaniyataha wa sirraha. Allahumma ighfir lana dhunubana kullaha dikkaha wa jullaha awwalaha wa akhiraha wa alaniyataha wa sirraha ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adha minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansur dinaka wa kitabaka wa sunnata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Aqimus salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar.